Aturî baskuru yare ya GAKUUNI ni bakuromba thirikari tika bathamirie mwarimu munene wa skuru ije bakiara baugite ni baigitwe nteto igitambwa ate kurena mubango jo kumurita skuru ije bakiuga bobo bukabaringithia bonene ni botarire baba ingi baciari barabateonaga mbeca cha kurea bisi ni baengoge skuru ije kendana baba thoma na kuthamia mwarimu ujo ni gukonania jaka bationa gwitaga kibaruga kenda kuthomithia ana babao nande ni bakuromba untu bobo butakarike ni untu bona aritwa ni bagunikite mono mutwikare nacio na njira indiku mwarimu kuringana aria turutite ntuko itwakara nawe ni tuonete mawega mae mwarimu ujo cukuru iria aratwire mara secondary arari akumiukiria ya kinya level ya cukuru iria goro muno kisaudimenti mbati mzuri na turarete rwekaria atuika principal wa GAKUUNI Girls Secondary. Ni migambo ya Godfrey Kinyura ni mukari wa karia na ari muturi wa skuru ya GAKUUNI akigwatana na karibangi kugabone bagwete riboti ati mwarimu munene wa skuru eu uria ni Mrs. Kreithe na kwenda kuthamwa skuru tamwije aria kariba bachumeretie kuonana kuria kunganirwa kwao bakiuga mwarimu uju atirakara skuru ije mono no indi kwegita riria karauni bonete kiguni kiawe amwe na kwithira mwarimu ujo na kugeria ukiria turare ria karia tariu ni nkwana attachment ni ikweja no GAKUUNI arimu betu bakaria bambondi ni bakwandikwa ni GAKUUNI Girls koguo kankurega na transfer ya mwarimu wetu kurutwa ikwe cukuru ingi gakuria karia rutinguge bara bakuruta nguge karia thaiji gwaka gutwira ng'ombe ni bakaria kogu ni karia goko ni karia gokuria tuya monto beto principal bara bethete bara ukagita kaukange batethete bakiwaka na community bethete bakiruka yantu ba kuma chuka ora are kutuonaga kuma chuka into bionda bimba kuma chuka aruti bangoge ne kuma chuka lakini mwarimu ujo natu promise to work with the community korokia kariba bariuga mwarimu ujo no kirite kithomo bonene bakiuga mwanka yoyo kiri utongeria bawe ne baikitia na nkorokia 30 university na mwaka muthiru mbere jaba ikiti aritwe 13 na kinya bariuga wongere kubwaritwa ne bwingite tamweje bonene bakiringithania na mianke wengi ukanyumene. Last year wale walienda university walikuwa 13. This year only when she is just 8 months old that ATURI have transited to university. Last year, Form 1 intake was 130. This year, it is 450. Ni akaribara bakuwa kuthamwa kwa mwarimu ujo kuri na bamwe bantu na tongeria bakugeria kunjira na mirango ya nyuma. Behind the scenes, we have heard some people have gone to meetings requesting for a transfer. We don't know who is coming after her, but we have said as career residents, she is going nowhere. Nandi ni Îromba ria ukirirwangirwa kithomo gukurukira tongeria bao ni kubathaitha mwarimu uju akathamwa na bakiuga keja kuthamwa bagatigira ni bakwandamana kenda gachokwa mwana mwarimu uju arutwa GAKUUNI mawira ne jara twarikanitie na watithithetie tuyo twirinde kwandamana twirinde kugwatana amwe twinthe twiromba atongeria betu atongeria bakithomo Seneta wetu Kadhuri Moronge, MP wetu Shandraki, tafadhali botu igerwe kiao botu tetele mwarimu ujo atikaume GAKUUNI na maratati togo saina makuonania twe saindi ya mwarimu tukuga maratati mama omtoro go saina ne kuonania ne tugwetikiria Mrs. Kreithe endere gukara GAKUUNI kuma karia wandine Goji West gicigo mbunge kia Southiment nke report rande doshewero weekendi rea kwa rietwa ni mutugi kare.